Svi znamo da u modernom šaranskom ribolovu potrebno je jako puno stvari. I previše. Štapovi, role, rotpod, šator, ležaljka, stolci, na kraju jedva i stane u auto. A mi smo tu pripremili svaki od nas po 5 sitnica koje vam doslovno mogu spasiti ribolov. Prva moja stvar i možda najlogičnija, to je power bank. Jer bez dodatne baterije današnji ribolovi su gotovo nezamislivi. Kad mobitel pokaže onih zadnjih 15%, možemo se spakirati doma i to više nema smisla. Ali šalu na stranu, dodatna baterija je odlična stvar i za neke druge uređaje na ribolovu, ne samo za mobitel. Možda će ti zvučati glupo, ali jedna od sitnica bez kojih ja ne idem na ribolov je ručnik. Koristim ga kad se slikam sa ribom, kada hranim, da obrišem ruke, da nisam sav zamazan. Da rukavi nisu sluzavi i hlače od brisanja. Da me ne psuje žena kad dođem doma. Da. Manje pranja, sigurno. Druga od sitnica je svakako termometar. Kad dođem na vodu, volim provjeriti temperaturu vode, bez obzira na godišnje doba, temperatura vode ti stvarno može puno reći. Da, pogotovo ovisi o lokaciji na jezeru, može biti različite temperature. Moja druga stvar bi bila, isto logično, antiseptik. Dakle, puno jezera ne dozvoljava ribolov bez antiseptika. Ne samo da je zabranjeno loviti bez antiseptika, nego je jako značajno i pomaže ribi za oporavak i za ciljenje rana. Pogotovo u zimskom periodu puno brže će ribe zacijeliti i do neke sezone ribolova će biti ko nove. Treća stvar, to su definitivno konzerve. Kad je riječ o hrani, nisam previše izbirljiv, ali ako nema dostave, ne da mi se kuhat, peć, jer to zna i oduzeti puno vremena, a ribe grizu. Par konzervi u priboru je uvijek dobro imati. Treća sitnica koju imam u svojoj kutiji za pribor doslovno može spasiti ribolov svima, a to su tablete protiv bolova, flasteri. Da, nije mi se jedanput desilo da neko sa susjedne pozicije dođe tražiti nešto protiv glavobolje. To je dobra sitnica. Kad te boli zub, glava ili nešto, tableta ti stvarno može sve promijeniti. Četvrta stvar, sprej protiv komaraca, ne moram pričati koliko. O tome stvarno to nas sve živcira i... Staviš ga u torbu i miran si, ali ako ga nemaš, onda nastupaju problemi. Sprej protiv komaraca uvijek u torbi. Da, imam ja još jednu fora stvar. Predzadnja stvar bi bila čekić, ali ne bilo kakav, nego gumeni čekić. Gumeni čekić je spas, jer kod zabijanja klinova na šatoru nećemo štetiti klinove. Isto tako kod zabijanja bend stickova ili distance markera nećemo štetiti svoje markere ili potrgati ili izguliti, oprema će nam duže trajati. Da, ne moraš koristiti kamen, nego jednostavno čuvaš svoju opremu. To sam se nagledao svačega. Kamen, letva, svašta. Mora se improvizirati, ali gumeni čekić u priboru stvarno može puno poslužiti. U biti shvatim koliko mi je važan tek kad ga zaboravim. Moja peta stvar, sad ćete iznenaditi, bez koje ne idem na ribolov, sunčane naočale. Polarizacijske, kad dođem na vodu, ovako kao danas, kad je lijep sunčan dan, kad moram hraniti na velikoj udaljenosti, sunce ide u lice, u oči, ni ne vidim gdje bacam. To zna piljit i onda... Tako da, jedna od sitnica koju uvijek imam u svom priboru. Moja peta i zadnja sitnica bila bi sting bag, odnosno to je zavarena PVC vreća, služi za transport podmetača i vagarica. Je to žena rekla da kupiš? Pa između ostaloga, da. Nije se jednom desilo da na ribolov putujemo u autu i više sati, većinom i u ljetno vrijeme. Najbitnija stvar je da nam ne smrde stvari od mokrog ribolova cijelim putem. Čuvarice, podmetač. A plus toga, sve mi na jednom mjestu, uvijek je podmetač sa vagaricama i to mi je isto najbitnije u ribolovu, da ne zaboravim. Da si organiziran, da. Da, bez toga ribolov ne može početi. To bi bilo naših 5 sitnica bez kojih ne idemo na ribolov. Da, nadam se da ćete i vi prekopirati koju ako ju već nemate u priboru, jer nije problem ubaciti u torbu, a puno vam može značiti. Da, doslovno može spasiti ribolov. U komentarima ispod ovog videa možete slobodno napisati koji je vaših 5 sitnica bez kojih ne idete na vodu. Tako je. I naravno zapratite nas, lajkajte, šerajte i vidimo se. Vidimo se, ekipa.